I think they will be sitting like they are sitting on the fire. I will tell you this. You just wait after 3 months. What will you do to them? Okay, you will see. Umuryango wa East Africa Community, umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba cyangwa se East African Community, ni umwe mu miryango ihuza ibihugu ku mugabane wa Afurika birenga 8. Uyu muryango ubu ngubu uhuriyemo ibihugu 8 birimo Repubulika y'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Kenya, Repubulika y'u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe bwa Somalia, Repubulika ya Sudani y'Epfo, Repubulika ya Uganda, Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania, ari n'ifite igicaro cy'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba mu mujyi wa Arusha. Ndetse mu mpera z'ukwezi kwa 11 k'umwaka ushize 2024 muri mujyi wa Arusha muri Tanzania tariki 30 z'ukwezi kwa 11 muri umwaka wa 2024 nyine abakuru b'ibihugu b'uyu muryango bahuriye mu nama ya 24 ihuza abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango. Abariyo icyo gihe Perezida Paul Kagame w'u Rwanda wagezeho mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 30 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2024, mu gihe abandi bari muri Tanzania ahangaha Arusha barimo Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, William Samuel Ruto wa Kenya, Madamu Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ari nawe wakiriye bagenzi be, kandi hari Hassan Sheikh Mohamud Perezida wa Somalia akaba ari nawe bucura muri uyu muryango, bongeyeho na Salva Kiir wa Sudani y'Epfo ari nawe wari umuyobozi w'uyu muryango kugeza ubwo muri iyo nama yasimburwaga na William Ruto wa Kenya. Perezida w'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye bita Neva we ntiyarahari, ariko yari yohereje Vice Perezida we Prosper Bazombanza. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba yahuriranye no kwizihiza imyaka 25 uyu muryango wari umaze ushinzwe mu isura nshya. Ndavuga mu isura nshya kuko uyu muryango wigeze gushingwa urongera uragwa usenyuka bikomeye kubera ubwumvikane buke hagati y'ibihugu byari biwugize. Ubundi ishingwa ry'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ufite inkomoko yawo mu ntangiriro z'imyaka y'1960 ubwo ibihugu bya Uganda, Kenya na Tanzania byabonaga ubwigenge. Mu mwaka w'1963 Perezida wa Kenya Jomo Kenyatta, Dr. Apollo Milton Obote wa Uganda na mwarimu Julius Kambarage Nyerere wategekaga Tanganyika icyo gihe, nyuma yaje kwihuza na Zanzibar bibyara Leta Yunze Ubumwe ya Tanzania, bahuye bagirana ibiganiro. Nyuma y'ibiganiro bitandukanye abakuru b'ibihugu ba Kenya, Tanzania na Uganda byagejeje ku gushinga umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba cyangwa se East African Community mu mwaka w'1967. Gusa ntabwo uyu muryango warambye, ko nyuma y'imyaka 4 gusa muri ibi bihugu habayemo impinduka mu butegetsi bw'ibi bihugu, aho mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'1971 muri Uganda umwe muri abagabo batatu batangije umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ariwe Milton Obote yasahirikwa ku butegetsi n'umuyobozi we w'ingabo General Idi Amin Dada. Yeretswe ubwo yaragiye mu nama ya Commonwealth muri Singapore. Kuza ku butegetsi bwa Idi Amin Dada uretse gusenya Uganda akigiza nkana ku banya-Uganda mu bikorwa by'ubunyamaswa byo kubica mu rupfu rubaje ruteye agahinda guzuye ubunyamaswa bwinshi, yanasenye bikomeye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Idi Amin Dada yishe Abagande bahinduka ibikange, abategeza abacanshuro be barimo n'uwamenyekanye cyane wishe Abagande benshi witwa Maria Mungu. Uyu Maria Mungu wishe Abagande mu bwicanyi buhambe bwasigaye ku mucanga w'ibihe n'amateka. Ubutegetsi bwa Idi Amin Dada rero nabwo bwangije abanya-Uganda kuko mu gisa n'ubusazi mu byo kuyobora. Idi Amin Dada ruciriritse mu bijyanye no kuyobora, yashwanye n'ibihugu byinshi mu by'ububanyi n'amahanga na diplomasi, asenya umubano Uganda yahoranye n'ibindi bihugu byinshi. Yatangiriye ku Bwongereza bwitwaga ko bwakoroneje Uganda, azonga Abongereza babaga muri Uganda, acana umubano n'iki gihugu. Akurikizaho Isiraheli yareranagize uruhare mu kumutoza igisirikare, maze ashwana nayo ku mugaragaro, ahubwo ifatanya n'Abanyapalestina n'Abarabu muri rusange, cyane cyane Colonel Muammar Gaddafi wo muri Libya. Kugeza ubwo Idi Amin Dada yakiriye indege ya Airbus A300 yari itwaye Abanya-Isiraheli, yashimuswe n'umutwe w'Abanyapalestina ijyanwa Entebbe, aho Abayahudi baje kubohoza abaturage babo muri operasiyo y'igisirikare yasigaye mu mateka y'isi yiswe Operation Thunderbolt, yamenyekanye nka Operation Entebbe. Idi Amin Dada yashwanye n'abaturanyi bari bahuriye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba aribo Abanyakenya, Tanzania ndetse n'u Rwanda rwari mu majyepfo y'igihugu cye ntibacanaga uwaka, ariko by'umwihariko Kenya na Tanzania byo byari urundi rwego kuko Idi Amin Dada yakoranye bya hafi na leta ziyunze z'abasosiyaliste b'abasoviyete. Ibi byatumye atumvikana na Kenya, cyane cyane ko yakoranaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Isiraheli, kandi hari mu gihe cy'intambara y'ubutita. Ndetse Idi Amin Dada yavugaga ko hari ibice bya Kenya byahoze muri Uganda. Ibi byamushwanishije bikomeye na Jomo Kenyatta wahise yohereza ingabo ku mupaka wa Uganda na Kenya, yereka Idi Amin Dada ko ibyo bishobora gutera intambara hagati y'ibihugu byombi.
ariko umubano na Kenya wangiritse burundu umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu ubwo muri ya operation Entebbe y'igisirikare cya Isiraheli. Kenya yafashije cyane igisirikare cya Isiraheli mu kubasha kugeza iyo operation ku ntego, kuko indege z'Abayahudi zafashe amavuta ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta zibasha gukura imbohe Entebbe zitaha i Yerusalemu amahoro. Ku rundi ruhande Tanzania yo na Uganda ku butegetsi bwa Idi Amin Dada barabanzi beruye, kandi Amin Dada yanduranyaga kuri Muzehe Nyerere. Icyambere kubera gukorana n'Ubushinwa cyane byatumaga Amin wakoranaga n'Abasoviyete we atumvikana na Nyerere, ariko hirya y'ibyo hari ibindi byinshi byatumaga bombi batumvikana, kuko aha muri Tanzania niho Milton Obote yari yarahungiye nyuma yo guhirikwa ku butegetsi, ndetse benshi mu Banya-Uganda bari barahunze ubutegetsi bwa Amin Dada niho bari barahungiye, ndetse bamwe muri bo nka Yoweri Kaguta Museveni niho bateguriraga imigambi yo guhirika ubutegetsi bwe. Ibi byose byo kutumvikana kwa Idi Amin Dada na mwarimu Julius Kambarage Nyerere byageze ku rwego rwa nyuma ubwo Idi Amin Dada yafataga umwanzuro wo gutangiza ibitero ku gihugu cya Tanzania hari mu kwezi kwa 11 k'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'umunani, agira ngo igarurire intara y'Akagera n'ibindi bice bya Tanzania. Ariko iri ryabaye ikosa rikomeye Idi Amin Dada yakoze mu myaka 8 yose yamaze ku butegetsi bwa Uganda, kuko Muzehe Nyerere wamwihoreye kenshi kuri inshuro bishyize ku rundi rwego, maze arahirira guhana Idi Amin Dada utazongera kumumenyera, maze ahagurutsa igisirikare cye acyongeraho abarwanyi b'Abanya-Uganda bashakaga guhirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada, maze Muzehe Nyerere arahirira kwirukansa Idi Amin Dada kugeza amukuye ku butegetsi. Mu ntambara yituye kuri Idi Amin Dada nk'umuhengeri w'inyanja, Muzehe Nyerere yamukubise atamubabarira kugeza amugejeje i Kampala, maze umugabo wari umaranye ubutegetsi bwa Uganda mu gipfunsi mu gihe cy'imyaka 8 yose afata umwanzuro wo guhunga tariki 11 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda ava ku butegetsi. Idi Amin Dada yego yavuye ku butegetsi, ariko yasize yangije byinshi nyuma ye, uretse Abanya-Uganda yishe, akangiza ubukungu bwa Uganda, ububanyi n'amahanga n'ibindi byose, agasenya igihugu mu buryo bukomeye. Yanasize agize uruhare rukomeye mu isenyuka ry'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba wahuzaga igihugu cye cya Uganda, Kenya na Tanzania, kuko wasenyutse burundu umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na karindwi. Uyu muryango wasenyutse mu gihe abagize uruhare mu kuwutangiza nabo barimo basaza banava ku butegetsi, kuko uretse Obote wahiritswe ku butegetsi umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na rimwe, Muzehe Jomo Kenyatta nawe yapfuye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'umunani asimburwa na Daniel Arap Moi, ndetse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na gatanu Muzehe Nyerere nawe akava ku butegetsi muri Tanzania. Ndetse nubwo Obote yagarutse ku butegetsi nyuma y'amatora y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani, nawe ubutegetsi bwe ntibwigeze bwongera kugira imbaraga nk'ubwo bwahoranye, kuko nawe nyuma y'imyaka 5 yabuhirizweho na General Okello, ku buryo nawe yasubiye mu buhunzi. Kuva rero umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na karindwi ibihugu bya Uganda, Kenya na Tanzania byahugiye mu kwiyitaho, ndetse mu karere biherereyemo bigira byinshi byatumye bitumvikana, bituma umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba utongera kubaho, ahubwo uhinduka amateka. Ibi byamaze imyaka 22 yose kugeza umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda, ubwo ntabari bayoboye ibi bihugu bongeraga kwihuza babyutsa uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Kuba icyo gihe rero umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda wongera kubaho, waragutse cyane ku buryo uyu munsi hizihizwa yubile y'imyaka 25 uwo muryango umaze ubayeho. Rano yahujwe n'imyaka y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango wateraniye i Arusha muri Tanzania tariki 30 z'ukwezi kwa 11 k'umwaka wa 2024. Uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba kuva wabaho mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda waragutse cyane ku buryo mu myaka 25 wavuye ku bihugu bitatu ukagira ku bihugu 8 nk'uko natangiye mbibabwira. Nk'uko nababwiye, icyicaro cy'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kibarizwa i Arusha mu mujyi w'ubuhangange ntagereranywa mu karere k'ibiyaga bigari. Aha no hashinze inyubako zikoreramo inzego z'ubuyobozi za Afurika y'Uburasirazuba. Ibihugu 8 bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ntabwo byawuziye muri mwe, byagiye byinjira muri uyu muryango mu buryo butandukanye. Byose byatangiranye na tariki 30 z'ukwezi kwa 11 k'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda, ubwo ibihugu bitatu bya Kenya, Tanzania na Uganda byasinyaga amasezerano asubizaho cyangwa yongera gushyiraho umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ni amasezerano yashyizwe mu bikorwa tariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'ibihumbi 2000. Nibi bihugu byose uko ari bitatu nababwiye, tariki 31 z'ukwezi kwa 11 k'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda kugeza tariki 30 z'ukwezi kwa 11 k'umwaka wa 2024, ubwo imyaka 25 yari yuzuye neza rwose. Dusubiye inyuma gato, nyuma y'imyaka 7 ubwo hari tariki ya 2 z'ukwezi kwa 7 k'umwaka wa 2007, ibihugu byariyongereye biva kuri bitatu bigera kuri 5 bishingiye ku masezerano yasinywe tariki 18 z'ukwezi kwa 6 muri uwo mwaka wa 2007.
yemerera ibi bihugu kwinjira muri uyu muryango. Nuko rero tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi k'umwaka wa 2007 u Rwanda n'u Burundi byinjiye muri uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba biba abanyamuryango buzuye. Nuko ibihugu bitanu byabaye muri uyu muryango kuva mu mwaka wa 2007 kugeza mu mwaka wa 2016 ubwo hiyongeragaho igihugu cya gatandatu cya Sudani y'Epfo biturutse ku masezerano ya tariki 15 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2016 byuzuye. Sudani y'Epfo yabaye umunyamuryango wa Afurika y'Uburasirazuba tariki 15 z'ukwezi kwa munani muri uwo mwaka wa 2016. Ejo bundi ahangaha mu mwaka wa 2022 rero igihugu gituranye cy'u Rwanda mu gice cy'uburengerazuba, iyi nta yindi ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nacyo cyabaye umunyamuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bishingiye ku masezerano ya kera iki gihugu yasinywe tariki ya 8 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2022, maze igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihinduka umunyamuryango byuzuye tariki ya 11 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2022. Bucura muri ibi bihugu byose ni Somalia, kubera ko Somalia amasezerano yinjiza Somalia muri uyu muryango yasinywe tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023, maze ihinduka umunyamuryango wa Afurika y'Uburasirazuba wuzuye tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2024. Muri rusange rero nk'uko umaze kubyumva, uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ugizwe n'ibihugu 8 nk'uko nabibabwiye. Ibihugu rero mu ngano bibarizwa ku buso bungana na kilometero kare miliyoni 5 n'ibihumbi 400, aho utuwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 302 n'ibice bibiri, bakaba bose hamwe bafite umusaruro mbumbe ugana na miliyari 312 n'ibice 9 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 30% y'abo baturage ubwo abarenga 90 batuye mu mijyi, abandi miliyoni zigera kuri 210 batuye mu byaro. Kugira ngo kandi uyu mutungo w'ibi bihugu uzamuke kandi mu mwaka wa 2011 uyu muryango washyizeho isoko rusange ryorohereza ibihugu biri muri uyu muryango mu bikorwa by'ubucuruzi hagati yabyo. Uyu muryango nk'uko nabibabwiye icyicaro cyawo kiri mu mujyi wa Arusha muri Tanzania, rero naho hashinze inzego z'ubutegetsi bwawo, ubwo ni naho abakozi bawo bakorera. Ubundi ubuyobozi bw'umuryango buri mu byiciro, aho buri mu nzego zitandukanye. Urwego rukuru kuruta izindi mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ni inama y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango bita Summit. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu niyo ifata imyanzuro ndakuka, igatanga icyerekezo umuryango ugomba kuganamo kugira ngo ugere ku ntego ubereyeho wo guteza imbere abaturage batuye ibihugu bigize uyu muryango. Ni rero urwego rw'ikirenga rw'uyu muryango. Urundi rwego ni inama y'abaminisitiri cyangwa se Council of Ministers. Uru rwego rugizwe n'abaminisitiri ndetse n'abanyamabanga ba leta baturuka mu bihugu binyamuryango bafite mu nshingano ibikorwa n'imirimo y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Uru rwego ruterana kabiri mu mwaka, inshuro imwe muri ziterana mu itegura inama y'abakuru b'ibihugu. Uru rwego ubundi nirwo rufatirwamo ibyemezo biyobora umuryango, muri byinshi ibyemezo by'ikirenga bikajyanwa mu nama y'abakuru b'ibihugu. Ibitari kuri uru rwego byose bifatwaho icyemezo n'iyi nama y'abaminisitiri, ni nayo ifatwa nk'iyobora uyu muryango. Urundi rwego ni urwitwa Coordinating Committee. Uru ni urwego rufite inshingano zo gukurikirana ibikorwa by'imikoranire za komite nto nshingwabikorwa zishyirwaho n'inama y'abaminisitiri. Uru rwego narwo ruterana inshuro ebyiri mu mwaka. Inama imwe muri izi ebyiri iterana itegura inama y'abaminisitiri bo mu bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba bafite mu nshingano gukurikirana ibikorwa by'uyu muryango. Urwego rukurikiraho ni urwitwa Sector Committees. Uru rwego rero ni za komite ntoya zishyirwaho kugira ngo zikurikirane ibikorwa by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ni ukuvuga ko iyo haje igikorwa gishya, hari komite ntoya ishyirwaho igakora concept cyangwa se isobanura nyandiko y'icyo gikorwa mu mitegurire yacyo mu igenamigambi yaryo, none ikanakurikirana ishyirwa mu bikorwa ryacyo. Iyi Sector Committee ishyirwaho n'inama y'abaminisitiri cyangwa se Council Committee ku nama bahabwa n'aya makomite igenzura. Izi komite niho yitwa Coordinating Committee. Urundi rwego ruba mu buyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ni urukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba, East African Court of Justice. Uru ni urwego rw'ubutabera rwashyizweho n'ingingo ya 9 y'amasezerano ashyiraho umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Rufite inshingano zo kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko bigendanye n'amasezerano ashyiraho umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Uru rukiko rubarizwa i Arusha muri Tanzania, ariko mu bihugu byose bigize uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba harimo ibiro by'ubwanditsi bw'uru rukiko. Aha i Arusha ni icyicaro cy'agateganyo cy'uru rukiko, kuko ruracyategereje ko abakuru b'ibihugu bazemeza icyicaro cyarwo ntakuka. Uru rukiko ruba rurimo abacamanza 10 bavuye mu bihugu byose bagize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, bashyirwaho n'inama y'abakuru b'ibihugu ndetse umwanditsi w'urukiko washyirwaho n'inama y'abaminisitiri nababwiye kare. Uru rukiko rufite ibice bibiri birimo urugereko rw'iremezo ndetse n'urugereko rw'ubujurire. Urundi rwego ruri mu buyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ni inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba
cyangwa se the East African Legislative Assembly izwi ku izina rya EALA. Runo rwego rwashyizweho n'ingingo ya 9 y'amasezerano ashyiraho uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ni inteko ishinga amategeko igizwe n'abadepite bava mu bihugu byose bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Benshi muri abantu babaye mu nzego z'ubutegetsi muri ibyo bihugu baba ari 9. Abarano biyongeraho ba minisitiri ndetse n'abanyamabanga ba leta mu bihugu binyamuryango bafite inshingano zo gukurikirana ibikorwa by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Aba ukongeraho umunyamabanga mukuru w'umunyamabanga w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'umujyanama w'umuryango mu by'amategeko. Abo bose rero nibo baba bagize iyi nteko ishinga amategeko. Iyi nteko ishinga amategeko nk'uko izindi nshinga amategeko zikora, niyo ifite komite zikurikirana bimwe mu bikorwa by'inteko, ubu nizigera kuri komite 6. Nyuma y'izi nzego zose rero hari urundi rwego ari rwo rw'ubunyamabanga bukuru. Runo rwego rufite inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Urwego rw'umunyamabanga ruyoborwa n'umunyamabanga mukuru, aho afite inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba mu bikorwa byabo bya buri munsi. Amasezerano ashyiraho umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yita umunyamabanga mukuru umurinzi w'aya masezerano ashyiraho uyu muryango. Abafite inshingano zo gukurikirana no kuyobora ibikorwa byo gushyira mu bikorwa ibyemezo bifatwa n'abakuru b'ibihugu bibarizwa muri uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Mu biro by'ubunyamabanga, umunyamabanga mukuru aba ari kumwe n'abanyamabanga 2 bakuru bungirije ndetse n'umujyanama mu by'amategeko ndetse n'amagana y'abakozi bakora umunsi ku munsi bashinzwe gukora imirimo ituma uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ugera ku ntego wihaye. Aba bose bayoborwa n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Uyu munyamabanga mukuru ni umuyobozi w'umuryango, niwe muyobozi w'ibiro by'ubunyamabanga bukuru ndetse akaba n'umunyamabanga mukuru w'inama y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Umunyamabanga mukuru ashyirwaho n'abakuru b'ibihugu akagira manda y'imyaka 5 itongerwa. Nagira ngo mbabwire ko kuva u Rwanda rwakwinjira muri uyu muryango mu mwaka wa 2007 rwagize umunyamabanga mukuru wayoboye uyu muryango mu gihe cy'imyaka 5. Ubu ni Dr. Richard Sezibera wabaye umunyamabanga w'uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba kuva mu mwaka wa 2011 kugeza mu mwaka wa 2016. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, u Rwanda rwatangiye ipaji nshya y'amateka y'u Rwanda. Ni ipaji nshya yari yuzuyemo ibikomere byo ku mubiri n'umutima ku Banyarwanda. Ni ipaji nshya yasabaga u Rwanda kubaho mu buryo budasanzwe, kuko kurwubaka byasaga naho ari uguhera kuri zero, kuko igihugu mu buryo bwose cyari kirasenywe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu buryo bukomeye. U Rwanda rwari rwarasenyutse mu buzima bugoye cyane. Imwe mu mashusho akomeye yasizwe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda agarutsweho n'umwe mu babonye u Rwanda rwo mu kwezi kwa 7 k'umwaka wa 1994, aho yabigarutseho mu nyandiko yanditswe na Andrew Wells mu gitabo cyise Steeped in Blood, Akazu and the Architects of Rwandan Genocide Against Tutsi. Iyi nyandiko ni y'umugabo witwa Shaki Khan wageze mu Rwanda mu kwezi kwa 7 k'umwaka wa 1994, aje kuba intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Boutros Ghali. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda bwamenyekanye nka Minuari. Uyu mugabo witwa Shari Khan yanditse ibyo yabonye mu Rwanda ati: u Rwanda rwari rwarasenyutse byuzuye, nta mazi, nta mbaraga z'amashanyarazi, nta tumanaho, nta za banki, nta buryo bwo gutwara abantu n'ibintu, nta peteroli, nta buryo bw'imiturire bwari buhari, nta polisi, nta biro bya guverinoma, nta modoka za gisivili zari zihari, nta masoko, nta maduka, nta mashuri, nta byo kurya byari bihari. Guverinoma yari iriho ariko nta bikoresho byo gutuma ikora byari bihari. Abagize guverinoma ntibashoboraga no gutumanaho hagati yabo. Bamwe muri bo mu baminisitiri buri munsi bagendaga ibirometero byinshi n'amaguru bajya ku biro byabo byari byarangijwe n'ibisasu byabirashweho. Ibyo ngarutso nibyo Khan yabonye ageze mu Rwanda. Kimwe rero mu byakozwe kugira ngo u Rwanda ruve muri ibi bibazo no kubaka ububanyi n'amahanga na diplomasi byo ku rwego rwo hejuru, kuko ntushobora gutera imbere wenyine, kubera ko nyine inkingi imwe ntigera inzu, kubera ko nyine abanyarwanda bari bizi ko inkingi imwe itagera inzu. Ibyo ni ukuri amateka yagaragaje rwose ko ushaka gutera imbere akagera kure akorana n'abandi. Aha rero u Rwanda rwakoze ibimaze ruzamura imibanire n'ibindi bihugu ndetse n'imibanire mpuzamahanga, maze runatera intambwe ikomeye yo kwinjira mu miryango itandukanye y'ubufatanye bw'ibihugu. Imiryango u Rwanda rwinjiyemo rutari rusanzwemo ni umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, East Africa Community, ndetse n'umuryango uhuza ibihugu bivuga icyongereza wa Commonwealth. Byose byari bigamije gukemura ibibazo u Rwanda rwasigiwe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu ngaruka zihambaye zabaye ku babaye mu Rwanda rwa nyuma y'1994. Ibi byose rero ngarutse birimo amateka y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'inzego ziwugize. N'ibyo byose bishyirwaho bikarema umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba nk'uko tuwuzi ubu, haba mu buryo uteye, uko ukora, ibibazo uhura nabyo, ndetse n'ibindi byose wagennye nk'intego washyizeho. Mu ncamake byo wavuga kuri uyu muryango ni byinshi, gusa iby'ingenzi wamenye kuri uyu muryango n'ibyo ngarutseho muri iki kiganiro.
iyi ni Intsinzi TV. Mwese mwadukurikiye ndabashimiye cyane. Yogezega iki kiganiro nitwa Eric Safari. Mwakoze cyane, Imana ikomeze kubarinda. Ese nihe wakumvira ibiganiro byigisha amateka n'ubutwari bw'Abanyarwanda? Nihe se wakumvira ibiganiro byigisha umuco utari ico? Hahandi ni kuri YouTube channel ya Intsinzi TV. Intsinzi TV irashimira bakoze subscribe, inashishikariza abatarabikora kudacikwa n'ibi biganiro byiza byigisha. Intsinzi TV ni igicumbi cy'ubumenyi bushingiye ku mateka n'umuco nyarwanda.